I'm going to who made Jaguar last kind of tag of shot yeah the video kind of contribute fine ga hotel can a veg Tarlo vision made a bealtana son read made free shin V2's na start ein te cúpla seachtain ó hin agus clúdach éile lá na park. An féidir rá dúnacha conna sa sian tú a dáirigh leat agus na hiiriseoirí eile ó éireann an uair seo? Tinte wel vi sé dúhánach gemacht sal mar vi seachtan voor roin Kerolásler choig an príach stachbole leis nochtar an Donald Trump sti stachbaan mar vi annachid kichten a le cho dúiseach rivré me an kegel idir aiding agus Medica ar nóvi Medicatis unsi in a verniráin nach le Israel an rasa mar vi debing an príach a kichtú go láidir Chorfian als airfort na Siamine et lein vida na start a Torrington airfort na Siamine agus mar sé sásta chasaf a hogant in einachlis an wachter an Donald Trump stigskapbaan mar sé sásta chasaf a hogant er som an dri náisiúnfa vi brú mílech ar an príiseach ó winkir na héan a didiger an chasaf son a yenne vil vi mar stig en san go chroch a hénig is oskult soul ba ni vi an di got lí catú kechten a scrabaile machní he gur godétar ó hunne go duine mar sin bí me data idirí Verica mar hapla bí scrabail fenráin scrabail an watarrán mar sin bí deisgin komplikéiste hor meidir an múnsí mar hapla dunnech a dhéon spáte an Verica an sscoil chalíní scrabi mar an chiis san machnis ní ragart an príiseach é sin nach rahamar gur hasan príiseach an fóldar hí chosin sé Keir Starmer fin mar a cholamar an son ín sé cosint ar fólasí in imiiscin a hórpa leisig sé ín sé iirecht an Europa chosint os cóir an Ochtarráin ar nóví an Europa fé úsí go sé an ó Donald Trump mar sin go raigling a ré an príiseach an fiúr ficht na móra van nisin si náisiún so an an nain sin chasaf son ar a gachaine súiles breidig leis tap sochan na cosachhuiid leis si gniú cinúnach son. Okay, a bhís ag bathnúir a chuid tuairiscí le an tréis ar an telefís agus starlumm dá go háanmhaile. Okay, just chun an roiig a gona a féidir acu hór stum faoine gá ótelcán a bheith tarlú go luú agus céhíad na hirirthirí is mó bhfuil seans mai acu siacán a bhuacaid an uair seo an gapan tú? Sjas war no be ha tacht stocha laar wie belten er jered wie belten dús e laar klie si han Pascal Donne hoe hier ha me hennig gedien a bank dande agus an eileh hier so sin si han an wachterrein nu hof Catherine Conley heb ik scenario san muocht san leis maar pas stocha im neki a laar ar nota Kyle tarig hegle hedi Jerry Mon Koch has about the dernach in Oldtown Cahej neno in Narhugse the Costilesh Grave Glemery Sherlock of Forty Lochlebre and Count Sarah Halter Didach in near here how for she slam more volty ashte honey hood hope le dilatum befer a fight done monk about Sochama Kian as is Tauhan Moore nos Fohan Moore the Hinsane and Counchin Cheatham in Nakli large Marchlet Dile Counter Wachtarrán an party Mary Lou McDonald agus fan Coilers Janice Boyle and initially Shasov dun si han Argent son Cheatham meg sin féin a díú isteach go sé an sin a díing an si han son a bhchant mar Gobas an Counterson dá Wachtarrán a charist tá iarthodí mór nit ché an chomá tá Daniel Ennis ó 40 an an lein lathe sosiálta tá sé annachchuid fechtsaíochta a dhéanamh ó Calvain an son ó fphobal seachas brabús agus aineoin nach meid iarthóir cuitin stocha ag net ché an big socrú aigen tar bonach chun gin fi voltaí a rastrú atarthag spe a dídig go raich an sián cho ha nette chlé ar nó mar sin hen se an jackers ar na party realtas mar a veg sa chaileh tá your mayor of Lackley Ray McAdam Shastas in the Gael Law and Lackley Lodge Sean Kine and Shanador Shastas in Isle of here she didn't go much Anna Yackers in ish again real Scaharja if you in the gear him Broslo fellows Mavian and here came so lemon drag beyond Fahal Han Dacker come her real space scale big says brew brescia or her and Baltasa Ahmad in Isle of thought you're holding more and it's stay home Sheila Garrity Bas Canada de Hochus Havi Law noch Dachtas Catherine Conley made in Jungwech ó van Breimel has socialte Mark Lohan and Cordeors et hin féin be si an soile socrú eigen to ha voti asje hin vi peinig soul vi
bora chor an ngloisiocht son a vi Catherine Conley tra agus an ngloisiocht son a chorchantín a rí an siochan son a chor Jo na HK a chavolta kimadach sa gaile leis braham agus an Noel Thomas an Marty éide nesblach be sena soile heide be wintas an slámúr vótaí an potamúr vótaí a gehédi an eidir start den Noel Grealish ag gaile hir leis mar sin távolta láidir kimadach sa gaile sin gul seans ma han goréich sé sa Joson ach mas féidir net rééis noch een glóisiocht a choúéisist be si an soile le slámúr vótaí be chuid Catherine Conley a bhealach chum an kenne.